whaatalo whātu le nei tai au malo le soifua manuia, usi mai al whaafonga o tala ala Radio Samoa. O loo whaapopo pea le lisi o whale o loa nā sia le tina Northland ua whaamaunia nei le COVID. O le asona nafi na whaamaunia mai ai o le tina 5 tausanga ua whaamaunia i le virusi fau mai Afrika i saute. E whaapea talitonu na pesia mai se isi sao latua o il whatali malo o le Pullman i Aukilani. Tu ufatasia talafoua whailo mai le isi lua whale o loa nāsia, Carpet Court, ma le pharmacy whangarei, masa iei le asos furu lima o le masina nei. O le usilia ma le tolu se fulu whale o loa manofuanga nāsia le tinamalo na to lua, ma o nei pisinisi uma, na tāpunia uma na nafi ai whaamama. Is o tonga mai le tui mātu, o lo au mawaile ua whaamaunia ato ai ma le tele o no fuanga na iasia. Ta ua mera nafi, o le toa tele e o atu i le fitu i le valu i tu lau tutu pe i le kiu e tālia wanoa e whaiei o lato siaki. Ma usau no ele whaatun sila le soifua malo loina Dr. Ashley Bloomfield, tala le tio ni sila o isi sa le tau lava o nanga i atu mo siaki aina o atu lava, ma ua uti ai ma le whaasoaina o mea whainga luenga. I le sawai o tala o le vairusi mai Afrika ua au mai e lea tina i tua, mai no whangolo o whaanofo e sea ma tau tau fio fiere COVID mai le a field community. E tali tonu Bloomfield, e le o yeise tūlanga i ono whai eise lockdown, mo le Northland i le taimi nei. O le ua maua whai ungo siaki o le to o lua o le tina ua whaamaunia ma le tangata o tiulu e negative uma, ai o lo talia le isi se fulu tolu tangata e vāvala lata so o tanga ma lea tina, ma o lo whaanofo e sea fo i lato nei. E se mai siaki o COVID ma pisinisi ua whailo mai, o le ua toe whaapopo aso e whaanofo e sea i le isi fās fulu wono tangata o lo whaanofo e sea whatali malo a le Pullman i Aukilani, ma o i lea sa whaamautu wai le tina ua whaamaunia lona siaki. O loo mawhanawhana taitai o le atinu i le system a New Zealand o loo whaanofo e sei tangata mai whafo. O le tali atu lea le tamaitai palimia Jacinda Ardern ia au se talia malana whai unga na whailo mai ana nafi lea wauli malo ia I lava I le taimi lava lea. O le ua ave e sea nei le saalotonga mo tangata kiwi e whai malanga atu I au se talia e mawhai ai o nā nga isa o I a inga. Ma o lea ua tatau ai tangata New Zealand uma e tau nui tutonu o le fitus fulua I tūla o na whaanofo e sea uma. E se mai I lea, o I lato uma mai New Zealand tau nui au se talia mai le aso se fulu fasa I o mai I le so, o le ua tatau na whaia siake o COVID mano nofo I le fale. Whaamaunia le minstalo se fo malo loina au se talia, Greg Hunt, o le liki ai I tua o le vairusi fo mai Afrika I saute o lo so e nei tutono New Zealand o se popo lenga tele lea mo tangata au se talia. Ta ua mai ai le whaanoa noa o le to tele o pasese na longo tala I lea swinga le malaiva alele I Aukilani ana nafi, a o talia le tu uwa ese atu mo au se talia. I te tono o le tolu aso o to e tāpuni ai le afu afsa o loto mo tanta kiwi tau nui au se talia, whaamonia mai fo ele kamu paniva alele ale e New Zealand, e 5 ana whainga malanga wa afia le swinga whaavavave wa whailo mai, ma o lea na amata afia le whainga malanga na po, na whaamoe moe mo Brisbane. Ua fesota I atu le kamupani pasese wa afia swinga wa iai e tu sama whai unga mai le malo au se talia. A o toe tapuni ai le afu sa o loto I le vao New Zealand ma au se talia, e le o malo e lue le whaatua tuanga o a journey le system a New Zealand ai ua ia whai loa o lo ia au se talia lava le malo si anga e pule ai o na tua oi. I swinga lava na sawi tu ana nafi, o lea ua whaamalo sia le tatau na whao ngau tali fafunga po o mask mo pasese uma e whai malanga I vaalele le e New Zealand, e le ngata I whai ngā malanga I tutonu lava o New Zealand ai whaapea atunu I fafo. O le masino se tema lea na whaamalo sia I tutonu New Zealand le whao ngau mask mo whai ngā malanga I tutonu lava o le atunu po domestic flights. Ua tatau I le mālona teu le tūlafono ina ia whaasala ai kamupani o lo whaaleangaina o ngā paipa mai o taota. O le tālosanga lea I tu o lo angaia le mālo, ina ua sau le lisi e whai tau se lau kamupani ua soli mawaenga na sainia whaatatau lea I le vai leanga mai o taota. O le toi ilo le tūlafono o se mata upo e tatau na ave I eile whaamua ona o lea e le whaatasio na la fua I swa vai leanga I kamupani wa mawe so isuenga. Pitai, e le o yeise whaasalanga e tu atu iai. Sau no le sa upo le Greenpeace I tala le teo New Zealand, o le to tele o kamupani o lo whaia lea soli tu la fono. O pisi nisi te tele o lo tele tupe, e whaia ia lātou whaalawi loa, a o lea I ti le whaataua e ave le si o manga.
Saunoa foʻi le suifo o le National Christopher Luxon e whaateia ia I kaupani o lo so ona la fuaʻi vaileaga mai o taota, ma e tatau ai lava ona whaamalosia tulafono. A o tutu whaatasia I tuangai wa tautino ai foʻi le minista I Ananaia Mahuta e au ai foʻi lona tāufi le lea ai o se tulafono e whaatulafono ina ai vaileaga mai o taota. Ma o lea ua iai le vaenga wa tuuina atu iai e ngafa masuʻesuʻega o le nei mataupu pau o lea e le vave maua se tali I totonu o le isi lua tausanga o I luma. Tala whaai o le taeao, ua suia le nofuanga o le awhai ai le whaatasinga le vaenga le National po la lato retreat o no o le case wa whaamonia mai le Northland I le vai aso nei. O le retreat le nea le National sa whaamoe e whai le whai unga le vai aso a sawi whangarei pe tai ua whaamonia le so upu o lea ua suia nei Wellingtone. O le vai aso tāluai, lea sa whaatastasi e fo ili leipa I lana retreat sa whai lea I Nelson. Tala nao le nei taeao, manuia le nei aso.